Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu ebethi bamaNazaretha. Sizovula inkonzo yesikhumbuzo sikaBaba uThixo lamakhosazana. Kuqala sifunde umthandazo weSabatha. Ucela uShumani Macaba wase siyaphambili asifundele umthandazo weSabatha inkosi Moses. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo weSabatha. Isihlabelelo senkumbuzo yesizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Oh
kwesithandazo. Amen. Leli thuba sizonke ngudlungudlu bifakaze ngemisebenzi emihle eyenziwa ubaba uThingwa lamakhosazana. Yokuba ngabakhokheli ibese lodwa lanele siyendizelana inkosi inkosisi. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yazi. Ngiyazibongela ngokumphoqela ngizibika ngababa. Ngiyabele enkulu isikhumbuzo sothi ngithi namhlanje lana ngibe khona namhlanje ngibhalwe esikhumbuzo sothi ngoba kuningi elangenzela kona kuningi elangisiza ngakho engifisayo ukuthi uNkulunkulu ningasakwazanga ukusho kodwa uNkulunkulu akubone ngoba impilo engiphilayo ngiphile ngaleShembe. Nkosi yethu usemakade Manazaretha uma ngikhuluma ngoThingo ngibe nalo kakhulu ngilapha ekhaya. Mina-ke ngumkhokhencwane eMkhomasi Thembeleni eZuzwini. Ngibe nalo kakhulu uThingo ngoba kuningi oke kusenze Manazaretha sizokhosela ngapha kwaleli khaya. Ngifise kungoni kodwa uyobona kuqhamuka kulindele. Ngoba la ikhaya lapho sithi mase siqawe ezezigodi zakithi esisibale isiqashe kulo. Ngihlaleleke kakhulu nalo uThingo ngilapha sekhona inyanga yezulu. Mina ngumsebenzi kaNkulunkulu inyanga yezulu ngesikhathi ngikhathazekile ngoba ngafika lapha ekhaya ngikhathazekile ngingazi nokuthi kambe ngizodlani kambe ngizothatha ngihlanza izwe liphenduke kwelakithi. Ngahamba inyanga yezulu ngagoqa ngathi baba nginabantwana kodwa labantwana nginabo nje abafuna ukuthi baba wabo egula kakhulu. Ulangiphendula inyanga yezulu yathi hamba soka ngabothenga ama-apple days. Mina ngidayisela kakhulu ngihlala lapha ekhaya selapha enzansi ngihlala kuleso sihlahla sasenzansi. Sasahlala nomshwele ncube seyingane sihlekisa ngafika esihlahleni senzansi. Ngahlala ngaqhubeka eManazaretha. Kwafika isikhathi lapha ngigulile sengiphinde ekhaya ngagula. Ngagula ngangakwazi ukuvuka lapha ngilele khona. Ngangisizwa izingane
nokube kukhona okufanele kusizakale khona. Kodwa la ngavuka khona kwababaza abantu ngoba ngangasakwazi ukuvuka. Ngaboniswa uthingo lufike leqhamuka luza ekhaya la ngikho. Uma ngilubona uthingo liqhamuka ngithi mina hawu amatshe lekhaya kade agcina ukuqaba angcwele kanje kodwa bakuzongenaphi. Manazareka kwabo usuku engasizwa ngalo ngakwazi ukuvuka ngihambe ngiyobona indlu yangasesuthi ngamaphi. Uma ngikhuluma ngothi ngikhuluma ngomuntu othi uma umbonile angisho indaba engabonakali indaba yami ngoba ngiqala phansi elangeni. Bonke baneziphiwo zabo engifisi ukuba yibona ngoba indlela abaphiwe ngayo angazi nathi fanisa. Ngisaqala ngifika ephakathi ekhaya ngisewumakoti mina ngicale ngadlulela abantwana kodwa ukuphila kwabo kwabantwana baphila enandeliso. Kade ngihlala ephakeni ngokukhuthama kwelanga ngasengiphinde ekhaya. Uma ngiphinde ekhaya-ke kwabe sengibuya ngithola umntwana ngathola umntwana waphila-ke umntwana engamthola ngo-76 December ngokukhuthama kwelanga. Ngiyafisa-ke Manazaretha engathi uNkulunkulu angasithanda nangelinye ilanga asenze sikhuluma indaba ngoba zinkulu indaba enginazo engidlule zona mina ukuzwala abantwana kwathi makudlula oqala ngathi ngiyafika elangeni la ngitshela indaba enkulu athi lo mntwana omtholile umphoku ukuthi uzothola omunye womfana kodwa uzothatha. Manazaretha wamthatha futhi lo mntwana ngempela wathi esenyangeni ka7 sengimtholile wahamba. Sengize ngitholile lo engamthola ngo-76 wabe seyaphila. Ngabe sengibathola abantwana nganelisekile ngabantwana ngabatholayo baba. Kodwa imisebenzi ayivumi kahle kubona. Kodwa nganelisekile ngoba bashadile banomakoti. Sekuzongena owafazi manje makoti. Kusho ukuthi-ke simbabaza ngalezo zindlela uShembe ukuthi uNkulunkulu ngoba mina ngilashwanga inyanga kodwa ngalashwa izwi kaShembe. Inkosi ibusise emzweni.
Ngiyasizwa. Ngibalabahle basezulwini uguqile ukhokheli naphumulo nacho. Thembeli kunye nemaqadini esasizweni. Amen. Siyabonga ezulwini. Sibonga sitsha esihle esiphakelwa kuso. Sibonga ukubaphambi kaNkulunkulu ongabheki okuningi. uNkulunkulu ongangalisayo. Akabheki nephambeko. Isikhathini esiningi siyaphambuka endleleni kodwa yena uyamangalisa. Uthanda sonke ngokufanayo. Ngisho nalo mina sengithema ngibheka ngahluleka. Kodwa yena uthi angithande njalo kakhulu kunami. Nkosi Yesu nomhlaba sisezinsukwini evusa okuningi okubuhlungu. Kwethiwe asingabe sisakhuluma kodwa yavuka. Yeshona kuthiwa singabe sisakhuluma izinto ezibuhlungu kodwa yavuka ngoba ngeke phela sizikhohlwe. Siyaziba njengathi sikhohlwe kodwa soze sakhohlwa. Sibonile Nkosi inyanga yezulu ihlupheka. Ihluphekile kakhulu inyanga yezulu. Sasisho nje sasiyahlupheka inyanga yezulu. Kanti khona benkulu ezayo. Hayi thina sisilesiqo esingaso namhlanje. Hey kwangathi manje na lokahlupheka kwenyanga yezulu sephinda phindiwe. Kwawela kule Nkosi enhle kangaka. Inkosi ethanda umuntu. Inkosi omusa. Inkosi yoxolo. Nabana bahle basezulwini. Yazi mangabe siwesiza phambi kaNkulunkulu size nayo yonke inhlobo yemithwalo. Size nayo konke nje konke. Singazi ukuthi kanti lo uNkulunkulu esiza kuyena naye uthwele. Kodwa futhi akazakhombise uthi usuka lapha etafuleni usuke ukhululekile futhi sizowenza izinto. Ngelinye ilanga umkhokheli omdala uyaxoxela uthi ngantakani kade ngisenkosini uthini lamakhosazana lobike engibikayo ngibonga engibongayo. Ngithema ngifika ngiguqa nasona khumbula-ke leso simanje. Mhlawumbe yiso leso simanje esenza ukuthi abantu bagcine sebekhohlwa ukuthi ubani lo. Uthi ngithema ngifika wangihlangabeza ngaleso simanje. Uthi ngathi ngaqali ngaqala uthi manga ngabika kodwa lathi mangiphakathi nokubika ngibika nokugula okhona okumphethe. Uthi akesithi ubaba nginkulu nami ngiyagula. Uthi athi awubheke nje nje ukuthi sengakanjani. Uyasho elikhuphule ibhuku. Uthumala ngakhungatheka abantu abami ngoba masiya uNkulunkulu wethu
sisuke sihambela phezulu sazi ukuthi khona igama esokuya nayo thina-ke sileyo nhlobo nje masithwale igama mhlawumbe nomunye naye akaneliswa mhlawumbe uzafutha kube khona kuthola hayi thina manje basaphola igama lelo gama lelo sesisicela ukuthi ingasinganamathela leli gama sizofika siyakhona ukuthi-ke ngakhungatheka ngangazi ukuthi ngizothini kuthiwa ngizwini uthi ngabe ngithi baba siyacela baba ukuthi amakhosi asephakame wonke amphelise uthi ngasho ngalelo zophela uthi ngasukuma lapho ngingamane ngisabika okuningi engangifuna ukukhuluma kodwa ngizokalo izinto zakaqela kakhulu izinto kwabakhona ukuphila naphakathi kwekhaya ngelinye ilanga ngilesokuthi isikhathi mangise eTokhweni ukufika umbiko kusho nje futhi bafika umuntu soyibhimbi wafika nje ngiyazi nje ngiphambi kwey'ngane nje ngikhuluma ney'ngane wafika wathi uxolo khona lapho nje kanjalo uthuma kukhona osekwenzekile hayi ngangabanayo imibuzo ngashiya phansi olilo saphumela enyanga mayesho uthi ingane yakho isishayiswe imoto lapha ngasegrawundi ingane ngaleso sikhathi yayifunda amabanga aphansi ngazi ngithi usekhendiye grade 2 grade 1 grade 2 lapho sangane lapho kusho ukuthi ngithi ngishona endlini ehlala abantu zabo hayi angimane ngisangena babe sebehlangabeza nesikhwama ngangithathwa njalo imoto zakwethu ngahamba mangifika lapho kwenzeke khona ingozi usuyabona nje ukuthi lukhona kwenzekile la bese kuthiwa ngidlulele ekliniki ukuthathwe waphuthumisiwe ekliniki mangifike ekliniki thiwayi sedlulile sisekhengedwathi kanti kwenzenjani bese kugulana ondlelayo uma wayengakwazi sasazi ukuthi akakwazi ukuhamba ukugijima kodwa ngalelo langa uma wabona ngale egijima niyamazuma mangibuza konesi ukuthi kanti bese abesengihlelo umuntu nesi siyathemba kodwa ukuthi impala uzola ngcono ona ushayeke ekhanda washayeka emlenzeni kangangokuba ithambo la empaleni bekhoshe liphumele ngaphandle uphela lowo muntu hayi bese le moto bisiphindele emsebenzini bese ngithola enye yasekhaya sesiphuthuma-ke khona-ke ekhilida bese nasisendleleni ngiyabuza nokuthi hayi bo kodwa kuyiwe obika kubaba abesithi hayi khululeka inkosi ihambile thenje makwenzeka siphuthuma inkosi yayobika enkosini uthixo akusasa khululeka nje bese
bathi sekuliwe sekuyaziwe ezulwini awungamngalokho ngomuntu oyedwa nje igazi yasaba ngisaba nokusondela lapho ingane ikhona saba nje ukuthi ngeke ngikwazi ukusondela hayi yahlala ingane lapha esibhedlela yahlala kwaphela inyanga namasonto uNkulunkulu ophambi kwethu ingane yaphila ingane futhi namhlanje uma uyibona ungaphila lami lenze unamapheshipheshi wonke lami lenze yapheshwa ngamangala uma ungayibona le ngane ngiphilayo Nkosi ezulu nomhlaba ngayiphiwa wena ngiyabonga ngoba lapho yayihamba khona usuke ukhona izisho la isimnyama unyazi langivikele ngasonke isikhathi manje baba ngiyayibika le ngane yaziwe ezulwini baqala besibaziwe ezulwini lemisebenzi yabo iyaziwa lomqala ikhuluma ngaye uSiphiwe baba yazi ukuthi yaziwe ezulwini ingane zethu-ke anazi kanje futhi kakhulukazi thina zethu thina esingasake sayazi into siyavama ukuphambuka siyavama ukuhambela kude angazi ukuthi kwenzeka kanjani ezulwini kodwa nje mawuthi uyabuza ngapha nangapha ezethu thina esingazange okunye hayi zihambela lapha zenza konke ungalungile nayo le ngane yami nayo iyaphila yiNkulunkulu ophambi kwethu noma iyaphila njengamanje isingene la emsebenzini wamatekisi iyashayela lamatekisi nalezi incwadi eyayithola yayiphiwa uye noNkulunkulu ophambi kwakhe yathola incwadi eyinkulu code 14 iyashayela-ke la ematekisini nalapho ngiyazizulu ngiyacela ukuthi uNkulunkulu aveze mhlawumbe okunye noma ngazi ukuthi uNkulunkulu wethu ayikhona nje indawo nakhona lapha ematekisini hlala isimuzo nakhona ematekisini ungakukhona yena hayi iyophila ingane yami ngeke kuzobe khona ukuguluza ngidazi uNkulunkulu ayiqoqe ayibuyise babuye bonke abantwana bami bakhumbule ukuthi liphi ibhudo kahle kahle edliwa ekhaya nesashiyelwa abazali bethu ngiyabonga Nkosi izulu nomhlaba ngikwazi ukuguqa kanjena kwemilingo lakho ukuthi ngiguqile kanje ngiyabonga Inkosi kusisi Inkosi lasekhetha amaNazaretha uncwadi wezulu okay
kanye kwambatha inhlalakahle kohlanga. Manje Nazaretha engcwele iyasabeka le ndawo. Kodwa Nkosi lezinomhlaba ngizobabaza imisebenzi yothingo lenkosazana eyalenza kuMshumayeli. Ngelinye ilanga ngakhumbula kwakuSeptember sihleli nje ekhaya ngonakele lutho. Kwathi emini ngabo-1 ngabona uMshumayeli engiqhweba. Mathi ngisondela kuye asaphefumuleki. Ngabe sathe ngiyazama ngifaka amanzi asangeni lutho. Uyazama manje ukudonsa umoya uyabona ukuthi awusadonseki. Kwathi ngabo-2 ngaphuthuma ngabiza omunye umntwana emoto. Ngamfuna ngathi phuthuma akukuhle ekhaya. Wathi befika umntwana ngathi ayikho indawo engamusa kuyo. Ubaba ukhona ebuhleni uthindo lamakhosazana. Uma sifika esangweni ngakhumbula kwabo-3 esehamba ngendulo sedolo esegobile engasaqondeki. Safika basivulela sangena. Uma singena ngaphakathi sahlala nje 3 minutes ngabona sekuphuma inkosazana. Mayiphuma inkosazana ngase ngiyabika ukuthi ngihamba noMshumayeli kunje manje saphefumuleka ngazi ukwenza njani. Useyagoba. Yabuyela emuva inkosazana. Ngathi ngisabhekile khonapha ngabona kuphenyeka ikhethini kancane. Ngabona ubaba uthimbo lenkosazana waphuma wafike wamala. Wafike wamaNazaretha ayingcwele wabheka phezulu. Wathi hawu baba ngicela ningilekelele. Ngilekeleleni baba. Ngicela sinde lo Mshumayeli. Washo lawo mazi wasebuyela endlini. Yayisabuya inkosazana yathi ngikhokhele uthi ubaba phuthuma ufuna amafutha. Ngaphuthuma ngawathola amafutha ngabuya nawo. Yayisibuya nawo ngaphakathi kubaba. Wesebuya wathi ubaba ngikhothise khona manje. Nazaretha ayingcwele ngabheka phansi ngabona into engathi isiqundu ngayithatha ngawavula amafutha ngamkhothisa uMshumayeli. Wawagwinya ngabona esiqebu amehlo. Bathi eseqedile ngambona ukuthi wabuyela esimeni kade eyiso. Ijani indaba. Ngalolu thingo lenkosazana. Waphila ngaleso sikhathi imile engase ngimlandela. Le nto wayephethe uMshumayeli esehamba phambili. Uthingo lenkosazana selomphindisile. Amen. Baba Nkosi lomhlaba ngisaguqile ngicela umkhumbule baba uMshumayeli. Shukela baba wakhe unokuhlupha kakhulu manje. Ngiyazi wezulu udokotela wodokotela ngicela ucontrol uwe. Aqhubeke nomsebenzi kaNkulunkulu. Inkosi ibusisele izwi. Amen.
ngiphethe inkosi enkulu yasezulwini uNyazi lwezulu. Okhulumayo uMashangase wakamabaso emaphephethe. Thembele isenkuliswe. Mfundisi wami umfundisi uChasa. Amen. Manazaretha ayingcwele kunzima uma phakathi phambi kaNkulunkulu. Kodwa ngoba uNkulunkulu seshilo sicela siphe amandla. Manazaretha ayingcwele inkomo engizoyiletha eyokubonga. Ngibonga uThixo namakhosazana umsebenzi elangenzela wona. Ngikhumbula ngelinye ilanga ngizoqala nje lapho ngibona khona uNkulunkulu ukuthi wangithanda, wathanda futhi lelakhaya. Uyafika ngenye imini uthi ngolenkosazana lisewubhodi nami ngisemfushane kakhulu. Ufika phakathi kwekhaya lamabaso. Uzobuza ukuthi uyacela ukubuza ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi izinto mhlawumbe ezazithengwa kwakuyizinto ezinjani ezazithengwa ukumukhelisa abangcwele. Ufika phakathi kwekhaya wafika futhi ngalelo langa engathi wafike walala phakathi kwekhaya lamabaso ekhombisa uthando. uNkulunkulu uyawuthanda lo lakhaya lamabaso. Ngicela uNkulunkulu ahleze khona njalo. Ngibonga ungikhulisele abantwana nje uNkulunkulu. Amen. Bangcwele abantwana bami ngizoyidlula le. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi ungikhulisele abantwana beshiwe ubaba wabo bebancane kakhulu. Oqala wayefunda mhlawumbe grade 3 oqala. Mhlawumbe owesibili efunda bangoba balandelana kakhulu. Kodwa uNkulunkulu wazi ukuthi mangabe selesele ubaba bese bashile wakwazi ukungikhulisela bona. Namhlanje bakhulile abantwana bami. uNkulunkulu ebaphethe ngesakhe isandla futhi engikhulu kakhulu ngibonga uNkulunkulu ukuthi abasukile esandleni sakhe. Ubakhulisile wabafundisa yena inkosi yamakhosi uThixo lamakhosazana. Engikhumbula nje lo mntwana omdala onqobile sekufanele ahamba esikoleni la kufundela khona imisebenzi. Wahamba wangena la kufanele angene khona. Kufanele ngene umuntu owayefunda kulezi ikolo kodwa yena wayefunda eFutura ngoba wayethe efunda wahlangabezana nenkinga wathola umntwana ngendlela eyangahlelekile. Kodwa ngabe singimisa ngesisikole ngenxa yalo uThixo lenkosazana wafunda. Uthe efundile khona uthe nje sekuphakathi nonyaka kwabuzakala ukuthi wangena kanjani. Angazi bangcwele ukuthi wayengena kanjani kulesi sikole ngoba kwaqhamuka nje intombazana eyafika thatha zonke izinto zakhe yathi wena uzofunda la eUKZN. Uma ngabe seyithathile lezi zinto useyabuza ukuthi ungene kanjani la kulesi sikole. Kwacaca ukuthi akazi naye ukuthi ungene kanjani ngoba yena ubiziwe wathi akazongena. Nowesibili kanjalo kwenzeka kanjalo. Wezwe sebizwa umoya ngokufika eNhlangalazi eNyathela ethi Nkosi yamakhosi angabizwa namanje kodwa angazi ukuthi ngani ngoba izifundo zami zihle kakhulu. Angabizwa kodwa wavele wabizwa kade behamba phansi wafika ngasasa wabizwa kwathiwa akeza azofunda umoya. Ngiyabonga kakhulu uNyazi lwezulu. Kanjalo nowesithathu. Kanjalo nowesine. Kodwa nowesine isikole akasithandi kahle. Wavele waqeda uthele wathi ufuna ukuyisebenza. Ngicela naye ekuyisebenzeni kwakhe abese chu. Ngizobonga nje ethingeni lamakhosazana ungikhulisela abantwana. Inkomo yokubonga anayo. Ngizobonga ukuthi ungikhulisele abantwana wabaphilisa wabagcina esesandleni sakhe kuze kube manje abakaphumi esandleni sakhe. Ngicela uNkulunkulu akagcine esandleni sakhe ngaso sonke isikhathi. Ngiyanxusa uNyazi lwezulu ukuthi ngiphisele bona ngazo zonke ikhathi anginaye enye into enginayo esandleni. Ngiphethe yena kuphela uNkulunkulu. Ngicela angikhumbule njalo angamkelise izibusiso neziqhamo sonke singamaNazaretha akhe asipho okuhle izizwe ezingasihle ukuthi silalela abani. uNyazi lwezulu
asiphilisele abaphathi bethu uthi ngelinye ilanga ngiyaxolisa abangcwele ngizobonga nje ukuthi uNkulunkulu angiphilisele ungiphilisele umzali wami sebemkhabe bamkhaba abantu ababezofuna isikhundla sobukhosi phakathi kwekhaya lakithi siyafika usethi umfundisi uGcwele asihambeni siyobikela inyanga yethu uthi ngolenkosazana masihamba siya la ekhona sekhohlweni uyakhohlwa musula sekhohlwa ukuthi lolungapho thina la lafika khona lathi umphefumulo kaNdlunkulu washangase ngubambe mina ngesandla sami angeke aze ahambe emhlabeni kodwa kwasefanele angaphili ngwesenzo esenzeka kuyena umuntu wesifazane egenxa ikhanda egenxa yonke indawo lapho ayelimelele khona kwatholakala amazinyo ongewona kodwa walabantu abalimele bangcwele okhomba ukuthi mhlawumbe basebeshayana bodwa bakhiphana lawo mazinyo ngenxa yothiko lwenkosazane selubambile umphefumulo kamawami ngizobonga kakhulu othingweni lamankosazane ngokungiphilisela umzali wami usekhona namhlanje ngiyacela uNkulunkulu ukuthi lumphilise uthi ngiwubambe ngesandla umphefumulo kaNdlunkulu ngeke aze ahambe akahambanga bangcwele nakuba kukhona isitho somzimba wakhe esaphumayo kodwa yena akazange ahambe uyaphila kuze kuba namhlanje ngenxa yalolu thingo lamankosazane inkosi yomusa neyoxolo ngiyacela uNkulunkulu egcwele abe nathi ngekhathi zonke sihlele simthanda unyazi lwezulu ngoba luNkulunkulu amen sibusisele Inkosi yehla ezulwini inde yaba zokhokha inkomo yasheba inkosi uThixo izobonga iphilisa umkhokheli omdala umkhokheli uMancaphi wayigula kakhulu 2008 ngoJulayi sangena ngaphakathi kunzima lokuhamba naye ngimbambile masifika uthi baba bathi bazongihlinza ngiyasaba ukuhlinzwa sengimdala kangaka Yasiyambuka kwinkosi yamakhosi uThixo lenkosazana yathi gogo ngeke bahlinze amen mabongishe hawukathuka athi ngeke bahlinze gogo asetha angilanda amafutha busisela amafutha hayi saphile edodweni wathi ugogo hayi kanami senginosehlile uvala ade nginalo lokuthi ngizofika ngibe lapha eKing Edward ngiyakusaba ukuhlinzwa baba namana zathi seKing Edward ngijwayele ukuhamba naye mangabe eGoli masifike eKing Edward hayi ayisakhulu nokuthi bezo operate manje awa hayibo bamfaka umshini owahamba la ongena ngaphakathi esiswini sakhe angathi ukuthi ozoklina lena into eyayihlupha esiswini sasivele isisu sijile sinyathuze kungathi khona into ezokwenzeka kuyena simlu akuphindanga kwamphatha lokho kufa kwaze 2013 into eyenza ngo-2008 ke kodwa ngoThixo lenkosazana lishilo lathi ngeke azahlinzwe gogo ngeke uhlinzwe mabongishe ngibonge inkosi yamakhosi uThixo lenkosazana ngo-2009 singiyafika lapha ngo-August lapha Thugela Fair emzimoya labo igama lakhona ngiphethwe amadolo
Kangikade nje kuthiwa angisebenza umsebenzi kaNkulunkulu ngoba ugogo senenkinga akasaboni. Bathuka bothingo la ngingane ezokusiza ezokulekelela oyithembayo. Angazi ke shothi wathemba ukuthi ngizophasa umsebenzi kaNkulunkulu. Cela uNkulunkulu angisize ukuqhubeka ngiphathe kahle. Amen. Ngo-2009 ngaphathwa amadolo ngathi ngazamathambo into ngakaze ngizwe mangigukile ngathi ngiyahlaleka khona iphikili phansi sengishawuva ukuthi hayibo sengizoguqa ngimncane kangaka mangifika emzimoya ngithola ithuba lokuguqa lawa matshe asemsika hayi nawo ayesho ngihlanda ngifike phambi kwesihlalo sobukhosi kosemakhosi ngiphethwa amadola ngazi kungathi amathambo angikwazi kuyini wathi nje hawu ngicabanga ukuthi khona ingamazo elisho hayibo kwaphela inyanga esemadolweni same time abomshembe wababaza nje wathi hawu ngicabanga uzochaza ukuthi awani lamathamba awusho ukuthi kwamathamba okufa ayenziwe ngoba vela phela same time mabonga uNkulunkulu wasePhalamende ngiyabonga ukuthi ngolokosazane buningi lisenzele kona kodwa siyadedela inkosi kusiselawo mazwi amen. Ngiyaxolisa ngisasho ukuthi umkhokheli uMama Khanya wakambatha esibonakalisweni eMlazi amen. Khethe inkosi enkulu yasehlelo uyazi lezulu. Umkhokheli ukhathini wasethuba lethu amen. Let us pray. engazenzelwa uthingo lwamakhosazana kanye ngagula abangcwele ngo-2007 eNkosi ngathola isimo sokuthi kokudliseka kwangena into engenhle kakhulu empilweni yami nginiwa abantu abahlukahlukene baba babili bangcwele abahle basizulwini kwaba uJuni ngathola lokudliseka ngalethwa la emzini wengcwele uNkulunkulu wethu omuhle ngasinda wathanda ukuthi samafutha ngiphuze namanzi ayibonga Nkosi kakhulu waphinda ngoDisemba 6 wangithola futhi omunye wathela into yakhona ungayihla bantwana ayibonga Nkosi lapho ke bantwana kwakunzima kakhulu ngangithatha iqhubu zokuthi ngibuye ngibone ngihamba indawo ende ibanga into
uMshumayeli wayekhona ngalezo zikhathi zabo 2007 maka uNkulunkulu wabika uNkulunkulu omuhle uThixo lamakhosazana amangcwele wathi uNkulunkulu omuhle mnikela amafutha uzosinda bangela ngizange ngiye indawo bangithembele indawo emhlabeni wonke ngithembe uThixo lamakhosazana nonyazi wezwe inkosi amen ngasi kanjalo bantwana abahle ukuthi engangitholile kwafika msisalo wasathi awungane umntana ngasidliswe ngesibindi sengwenya ngabonke bantu abahle masinda kanjalo ukuthi inkosi kusenzwe amen. Ngizobonga uThixo lenkosazana. Uma ngifika la ekhaya ngiphendwa ngabantwana ababili. Baba isikhathi eside bengasalamazeki. Engibonga kakhulu ngathi mafika ngikhuluma ngenhliziyo ngonyaka izulu. Ngathi baba lokwangingazange ukugidela. Yanikela ngalezi ngazange zamakhosazana zizigidela. Seykhuleleke seyikhulela othingweni. Zizinto seyikhulela kakhulu. Ngiyacela ke othingweni olungiselela abantwana batekile manje abasafuna ukugana. Nemisebenzi ke ayiswalala baqedile ezikoleni. Siyababhatalisa la ikhiphe ezikoleni kodwa nje ngicela ukuthi begane sebekhulile. Bazozibawa esandleni esinesihle. Amen. Ngiyabonga othingweni lenkosazana. Seza lapha othingweni uJanuary inkosi qala ukugibela intaba eNhlangakazi uThixo lamakhosazana. Laselula phansi uzova ngihlala. Afika mina wacela sicela ingane. Wathi ubaba anginabo nabantwana. Wathi ena bakhona. Wathi phuyile ngamvimbi ukuthathola abantwana. Wayesethi akathi ngentambo wayenza leyo ntambo wayekusisa wasethakala ngokwemakhaleni. Ngase ngiyayithola ingane intombazana igama layo Nelisiwe. Amen. Masinyane uNelisiwe ngabalama wanengane mfana eyadlula. La sasihlala khona umuzi sasuthengile bathiwa ingaze abafana IP kuba mama kuzothi sayihamba ngoba njalo bethola ingane mfana eyadlula. Wayesethi kunye naso sikhathi uMshumayeli. Wathi udayisela nomuzi uMshumayeli uyathi uzokwazi ukumelana nedimoni elidlomuzi. Yasema sishonele ngane yomfana. Ngase ngaqale ngadinga ukukhuluma nje iqiniso sathi nje ibishemo ngakhetha. Bengiqala nokuthola ngane yomfana amantombazana amathathu. Kodwa ngoba umuntu oxoxayo nabantu sathi seNhlangakazi siyowasha lapha emfuleni lapha eMosha khona bayazi abantu besaba ngeNhlangakazi. Sixoxa singomama zefelo. Wakhuluma nomuntu sesoyingane wathi ubelo ukhulume ngahamba ucethetheni loba ucela ingane uzokuphinda. Nangempela washayisa abantu afela ngela athi baba ngiyaxoxa ukuthi ngasola ngathi uyakhetha washumela ingane.
kulo muzi sibona kwathi nazo abafana ngayiphili nami ngithe ngithola umfana yangaphila ngicela uNkulunkulu angiphe umntwana womfana lwathuthiwe lamakhosana uzoyithola leyife kayithola leyo ngane igama layo uNduduzo ngendlela eyagula ngayo yagula ngendlela ethi ngabo ukuthi kube uNkulunkulu akushoko yena lengane izoshona yagula kwaze kwadabuka omunye unkosana ngicela isifiso uNkulunkulu wasehleni uNkumbusi owayithatha wayifaka esibhedlela sakhe nge-medical aid esedated wathi nankuma wengane yakhe ngoba yayingekho indlela yokuthi angifake so ubhasi unkosikazi wakhe yangena-ke leyo nkane yaphila lapho sibhedlela emalokhu ayiphindanga yagula yakhula isikhulile-ke manje kodwa iyashodozela esontweni mina nje njengoba ngiyazi noma iyakhona noma ayikhona ngizwe lesabantu hayi iyakholwa manje ayisangalo lunyawo mina ebengicabanga ukuthi sizoba ngalo ikhulu ngoba-ke akuyijabulisa ukuthi hambe uyogida ngoba kunemshado iye 23 mhla ithanda ukugida mina ngifisa ukuyibona nyazi lwezulu ikhoze uNkulunkulu ngale ndlela nathi sabazali bakhe esenza ngayo ngiyacela uNkulunkulu asehleli ukuthi bonke abantwana bakhe bona angusele bona ngoba emva kwaDuduzo waphilwa ngipha umbhaso umsanisiwe ukhona uphinde ugrade 12 ecollege team ngiyacela nathi njengoba efunda aphase ngicela abantwana bankulu abaphumsebenzi unesiwe waphinde emakhazaneni kodwa uNkulunkulu ungiphila amandla ukuthi bafunde babafundile baqede ezikoleni uwamasipala lo waqala eyi-10 useyi-10 namhlanje cabanga ukuthi iphela iminyaka emithathu ababarejisti futhi ngendlela ebeza ngayo lo mphathi wabo ngathi nje unobugebengu khona anginaqina nobugebengu bakhe engiyicelayo uyazi nezulu ukuthi uNkulunkulu asehleni amenze umntana amarejiste ngaphakathi kwamasipala aqede abavikeli isithini ngoba lo mdala wenza uhlalo kodwa ngendlela akagulelwa zezivukane izandla lezi akakwazi ukuthisa lohlalo ujikelwe uthisha wakhe wamfundisa lohlalo abenzayo ngiyacela uNkulunkulu asehleni amsize ngoba uphinde lohlalo uyabenza futhi ufuna ukukhampani yakhe nesikole sakhe cela unyazi lwezulu lubaphe inhlanhla ukuthi zonke ifiso abanazo empilweni unyazi lwezulu luyiphumelelise inkosi kusenisweni Siyabonga ukufakaza ubuhle esiphiwe wakhokheli inkosi zibabusisa. Izobala inkonzo yethu yamanje nesihlabelelo samakhulu 237 sizocela umshumayelo uNgcobo wase siyavuka asola lesibelelo inkosi ibusisa. Amen. Busibusi kwamanje. Yathanda mina
Asibonge.